Mentang ini pej hadu Katno ka prize money nagbenta ki Nongjop Haka Subroto kop arhajar arpeusau. Nagbenta ka under 15 boys kategori ka kenhun ka balong ka ladu kayo ban khore ka song Pisa ka ba laksan pewajar tingka ka kenhun ka balong ka ranasap kayo khore ka song Pisa ka ba shilak arpeusan hajar tingka ki kenhun ki ba syarem haka semi final kiyo marsan pewajar tingka pat ki kenhun ki ba syarem haka quarter final kiyo mar arpeusan hajar tingka. Nagbenta ka under 17 jong ki kentei bat ki shenrang ka kenhun ka balong ka ladu kayo ban khore ka song Pisa ka ba lailak san peu hajar tingka ka kenhun ka balong ka runners up kayo ban khore ka song Pisa ka ba arlak tingka ki kenhun ki ba syarem haka semi final kiyo mar nyau peusan hajar tingka bat ki kenhun ki ba syarem haka quarter final kiyo mar san peu hajar tingka. Nalor kini ki donru ki jing ais ngeu bha syaka kenhun ka bayo ya ka nam fair play kayo ya ka song Pisa ka ba san peu hajar tingka ka school ka bayo ya ka nam best school kayo ya ka song Pisa ka ba sau peu hajar tingka ki player ki bayo ya ka nam best player kiyo ya ka song Pisa ka ba sau peu hajar tingka ki player ki bayo ya ka nam best goalkeeper kiyo ya ka song Pisa mar ar peusan hajar bat ki coach ki bayo ya ka nam best coach kiyo mar ar peusan hajar tingka.